Hello, nilhah pa. Natonga pat ko hong kilia pa nahin. Tua hi direct condolence service akati go nahin. Ibola condolence service pen ta hi video hi lale vlog kan same ham tile na ho zo na he no hi poi mo lo le video ho ka same ngai pon. Tu ni katsi na din mun haubumite the believers who lost his mother. Athi no chu abe no chu Christian hi po hinla acha te ni achapa to amo hi ke ho hobumi te ahin ama ho hin huwa pa testimony hi gading zona sata atil ho na khat hin je I thought na ho zong viewers ho even if one or two people na ho ading zong til ho na hong hinte ketia ka hin record go rahen please ignore the background music vadung ong rahen go khat ne sena vadung zong hong le rahen yeah background ne khat ki pe kitle last year ve ta lagaw bo video hon kan ko ya hin description asam kan ko ke de hin ale one of our believers satanina sata su gen thai in la the power of Christ thinin asu damin ale asu dam zawa amazon jesu Christa kisanin and then her husband aziba in zama kisanin ale amma ho pathe paka jesu Christa kisan ze a ain ko ten amuda pai payu to believers ho ama ho hi zat le no hin nepala zat len zat neo he na hon zong tam tan he diwa hin it's there me ki introduce le imin sangin phungmin hina same san nga hina do masad jiwa hin I ti khasam ti ta sa khasam klen gen thei zong le zat lena hi po le ma ho so lung len pa yo hin abana I ti ki qualified zong le hi lo le mi ho sa zong le zat niao hi po le them khat alungu niao ti di ham Christian awang tabang chung pon Jesu Christa ki santing le bang it's all equal na so ke ho char sa zat ne ho tamu hin imacha poelin and now imacha to po hin lai chi hi alhang pia hindu ho ka ti hin pathian hi lo ho so uncle auntie stories on hi neo khat kan say de hin ki kho pe na them khat a background story I can say de hin I think that will be more relatable as you see uncle auntie's face in the video and as I tell you the story I think it will be more impactful okay video ve out there So meet Uncle Thomas and his wife, Auntie Sunita. Ama ho ning kuma chu pathena kisan wa hen ama ho hi zatlin ho hi we o zatlin ho azong zatlin pen ti thai and brahmin zat ho hen ahile ama ho ama ni in pathena kisan se a in ko ten achuti mudau thani masa apa be hin apa be nunga in adel leo in sunga alut sa lowu ama ho zat le na hi wangin pathian akisan ze a ama ho su zat newa akoi pa yo hin nang ho Christian na hi ta tua hi khoi the na hi ta pon tia English ati le untouchables ale apa lung zong amulowa iti chu na kileo he tu al thani zawa anu hong pe ki le ainuwa chi ki le alu sa ki pon chi se a hobumi te ho koma mahon pitiam til khona bangana ki khop na thu mo hin hobung miten zong ki ho zong ni thum ka ki khop mo hin tu ni athum na ni hin pathina patsa lamon na lumun na ka thum pe wa hin Christa ze a anule pa Christa kisan ze a anule pa funeral service of zau thelo I chan pathin angai lu tem it's he gading zong til khona lin ta hi ze uncle auntie testimony ne khat ka share a hin oh
बाइबलले भन्दछन् हाम्रो जीवन चाहिँ घाँस जस्तै नै यो पानी परेर त्यो घाँसको माथिमा पानी राखेको जीवन जस्तै मात्रै नै रहेछ